Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori prisutna je od 2002. godine. Prije nego što je postala šefica te međunarodne institucije, Nina Hrebickova bila je direktorica Odjeljenja za ljudska prava i tranziciju u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke. Hrebickova ima veoma bogato diplomatsko iskustvo, a njena ranija karijera bila je vezana za novinarstvo. Intervju sa njom uradila je koleginica Ana Jovović. Uvažena gospođo Hrebickova, vi ste na dužnost u Crnu Goru stupili prošle godine početkom decembra. Da li je to ujedno bio i vaš prvi susret sa Crnom Gorom? Dobar dan. Ne, nije, zato što ja, kao i znate, prije 23 godine sam bila novinar, istraživački novinar. Sam radila u raznim ratištima na Bliskom istoku i također sam bila u bivšoj Jugoslaviji kada je počela rat u Sloveniji, posle u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i u svima drugima mjestima bivše Jugoslavije. I sam znala dolaziti u Crnu Goru često. Bila sam vrlo sretna da niste imali krvoproliće kao u svima drugima državama gdje sam bila. Radila sam sa vašim vrlo dobrim kameramanom, Božidarom Kneževićem, koji više nije sa nama, nažalost, ali vrlo sam sretna da sam mogla nakon 17 godina doći ponovo u njegovu državu koju vrlo volim i mi je strašno drago i čast da sam dobila ovu ponudu na Češkom ministarstvu i da vlada i predsjedništvo u OEBS-u je meni izabrao i se nadam da sa svima vama ćemo napraviti dobru suradnju i da će imati smisla da sam došla u vašu državu. Dugi niz godina Hrebickova je radila za češke i nekoliko međunarodnih medija. Govoreći iz ličnog iskustva, crnogorsko novinarstvo je prema njenim riječima u veoma nezavidnom položaju zbog nepotpune stabilizacije državnih institucija, kako sa aspekta standarda Evropske unije i implementacije novih zakona, tako i u kontekstu poštovanja ljudskih prava gdje mediji igraju veoma važnu ulogu. Mislim da u tome još će postojati neko vrijeme da se to sve stavi na neki profesionalan, na neko profesionalno nivo, ali također da svaki novinar ima potpunu slobodu izražavanja, potpunu slobodu riječi, što ali ne znači da si može napisati bez odgovornosti, bez poštovanja prava pojedinaca i bez poštovanja kodeksa, etičkog kodeksa. Crnu Goru smatra jedinstvenom zemljom na svim poljima koju treba što više promovisati. Vaša zemlja je mala, ali ona je jedno zlato, jedan veliki potencijal. Je to vrlo lijepa zemlja koja ima strašno puno prirodnih, različitih diferencijacija i je sui generis. To znači da postoji samo jedna u svijetu, nema sličnih država. I mislim da ovo fali da ljudi u svijetu više znaju što vi nudite u kulturi, što vi nudite u sportu, što vi nudite u prirodi i što vi nudite u svima potencijalima koje su dobre za posjete različitih ljudi u svijetu. Iako diplomatska služba okupira veći dio njenog vremena, zahvalno je što već neko vrijeme sebi može priuštiti slobodne vikende. Ovdje je toliko mjesta gdje se može ići na izlet, a ja strašno volim da pješačim ili da radim hiking u planinima ili da plivam. Onda nije problem ili ići na sever ili na jug, na zapad, na istok, svugdje se uvijek nešto nalazi. Misija OEBS-a intenzivno radi na stvaranju jednog povoljnog okruženja kako za novinarstvo, tako i za put Crne Gore ka Evropskoj uniji i NATO-u. Koji su to instrumenti koji su zapravo tu veoma važni kako bi upravo stvorili takvo okruženje? Ja bih voljela vidjeti više aktivnog učešća građana. I sada kad kažem to, ne mislim nevladinih organizacija samo. Nevladine organizacije su normalno vrlo bitne,
u svakom procesu demokratizacije i u svakom procesu neke postkonfliktne situacije, ali nije to dovoljno. Ništa manji u tom kontekstu nije ni značaj državnih institucija sa kojima OEBS ima izvanrednu saradnju. Vi ste učestvovali i u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija, kao i u Bosni i Hercegovini, Kosovu. Ono što me zanima jeste kakva je na tom polju saradnja Ministarstva odbrane sa kancelarijom OEBS-a. Što se tiče Ministarstva odbrane, primijetili ste dobro da započnemo sljedeću godinu malo dublju, višu suradnju nego do sada, zato što mislim da u ovom procesu integracija u Evropsku uniju i u NATO, moderna Crna Gora treba da surađuje sa mandatom OEBS-a. Kao što znate, naše vrijednosti nisu samo capacity building, to znači stvaranje i pomoć institucija. Moramo nekako naći ovaj paket zadataka koji će uključiti sve i institucije, i pojedince, i eksperte, i medije u ovaj proces i da pokušavamo zajedno. Hvala vam puno i uzmeno vremena. Hvala vam.